Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan kelas 12 IPS 1. Ampun baribu kali ampun sagala nini jo mama sidang panonton nan jawari jari 10 lai kami susun sabalun nyurandai dimulai ampun di kami nan basamu oi batu sangka balantai basi nema basimpang jalan akan 2 kali tau buo basimpang jalan akan 2 kali tau buo asalai sangka nema oi kabarisi lalai oi sasangka nema ma oi kabarisi angin malam sampaikan salam dan bagainya angin lalu bisiakan hati dengan rindu saabi-abi minyak angin namun kapal lo dia sakit juo dirintang bana lai jonan lain adik di ruang lai mato juo angin malam sampaikan salam dan bagainya angin lalu bisiakan hati dengan rindu
dari drama seni lokal IPS 1 Laresagung Halaban. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Hei, saya bertanya, jawab dong. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai. Saya Gugelwati akan memandu cerita ini. WK. Di suatu pagi yang mendung, Nidar duduk di kursi lapaunya sambil merenungkan nasib hidup yang tidak kunjung baik. Sedangkan kedua anaknya sekolah di bangku SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama guys. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Dapat Halu. Yes. Ceritanya sudah dimulai. Bubar. Anci lu Gugelwati, ku sedang tak lama ha. Kalau kamu melawan, saya adukan ke Pak Reza. Cola kaduan, dak takui kami jo Pak Reza tu doh. Pak Reza. WK. Akui kalian kan. Mari kita kembali ke cerita guys. 3, 2, 1, action. Onde mande, ba aku malang bantu aku nasib ambo ya Allah. Awak jando, anak duo, idui sangsaro, utang segerobat tundo, montok, temo, kame, rancak pulo. Anak lah gadang pulo, ambo lah makin tua juo ha. Mudah-mudahan dek mangaleh nan saketekku, tak buka lah pintu rasaki ambo ya Allah. Ama, puput pai sekolah lu di mak. Manga mak manangi, jan manangi juo mak. Awak walaupun dak kayo harato, tapi awak tetap bersyukur mak. Kami sajo lah bersyukur, lah amak sekolahan dari ketek sampai kini lah gadangko. Jan manangi juo amak, luntur bada amak beko, bada amak maha tapi ndak. Ha, bodak nan ma tu Mel. Ndak tahu baa kak ko, itu tuh ha, dan gambarnya bunga mawar 25.000 sekilo. Hah, nan dia telamari tu. Iyo kak. Itu tuh jale tapom bare untuk buat bakwan tu. Tulah email deh sekolah jan sampai gerbang kono. De alah tu mak, jan manangi juo lai. Amakku orang tua kami satu-satunya. Kami ndak minta piti lanjo bagai do. Biarlah kami puasa Senin Kamis bagailah. Asalkan amak jan manangi juo. Balinang lo salemo kami deknyo mak ha. Ndak ada apa-apa amak manangi do nak sayang. Sejak kalian tiba sampai banyak bana nang kalian kecen ke amak mak. Saja itu pula kaki amak tapi jangan. Yo mak, ndak nampak de email kaki amak tadi do. Kami pai sekolah lu di mak, agi piti lanjo cek lu. Tapi cako ka puasonyo kalian dak menangi amak beko balik ha. Jadi mak, puasa baik lah kami. Adik. Ih,
Mangalah udah ko. Mode orang dak ada karajo se mah. Yuk hari mangga dua anak gadi orang se. Jangan sembarang sabui dia. Asa dia tahulah. Bantu iko mana udah dinas di keamanan dan pertahanan perekonomian bangsa mah. Yo ndak kawan. Iyo tu kawan. Bukannya awak pernah pasal ndak? Kawan. Jangan menjatuhkan harkat dan martabat diri awak kawan. Preman kan jua manusia. Ndak sama jo koruptor tu doh. Bantu batang pisang, punya jantung tapi ndak punya hati. Dah, mabuk kawan kini kaya. Alah tu, jangan bantu pahlawan kesiangan jua udah lay. Kok sampai manggaduh kami mak, puput jantiak ginjal udah beko. Layo be. Lah Mel, pergi sekolah wak lay. Talambek beko kane berang pulo dek kepala sekolah. Molah kak. Aduh. Hah, mangga. Udah jatuh cinta ke dia? Ndeh. Lebay banang meh. Togak lang lay lah. Pek lah, wak minta piti kanidar. Kawan. Oi kawan. Ang minta lah piti kanidar ko ah. Aden lah 3 kali minta. Aden lo nan kanai pala. Kawan, alun sampai sekolah kawan tu lai. Santui yo. Siko dan nak jana. Cubalah kawan ko iyo. Tipu lo bacaan nombor 2 tu. Cantik lah dengan karajuan. Assalamualaikum ibu mertua. Waalaikumsalam calon minantua mak. Kabar kini ko? Makin lama makin ganteng seh anak bujang amak mah. Iko mah ha. Rok nyo minta utang amak yang patang tu 100,000 sen nyo. Deh, nyo iko nak ha. Amak nyo membali kantang, pisang, tunjang, randang, lamang jo campuang gadang. Bada amak lah abilo, skincare amak iyo lo. Harogonyo 250 piti amak 100 ya donyo. Lea 2 anak pitih lunda. Lai mak. Tapi piti rok 200 ya donyo. Tu baca donyo lai mak. Biasa samo-samo lah mak mah. Mak bayar utang amak lu. Ko 100 ha. Piti nak 200 nyonda. Bawa siko. Amak pada lu 250. Berarti utang nak sama amak 50 lagi lah. Bilo kan nak bayar? Jadi, minggu besok lah rok bayar di mak. Jadilah. Mak ke dalam talu yo. Lay dapet. Lai lah. Aden ko mah. Konyo ha. Tu, pitianan kawan again kanidar tu. Yo itulah kawan. Ba ada tekor na so Coba kawan jalan kadet. Tu kan kaneo tawa ang kabur wak lain nah. Beko kanea riak lo dak amak tu. Dak tak kau doh. Molah ko yo. Andi, utang Andi na 50 patang lun babaya lai. Cerita selanjutnya, amak-amak yaitu Siul, Dasima, dan Yepi berbelanja bahan keperluan harian sambil bergunjing. Tiba-tiba Selena yang kaya dan sombong datang bersama asisten rumah tangganya. Bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita saksikan. Action. Sayur. Mak, nih, teh, nan kabar sayur, kamarilah. Pak Arizon, apa kadi sayur? Ups, apa kabali sayur anda? Ni Yul, ni Das, ni Epi, kamarilah bali sayur ani. Ase sayur ani hariko. Banyak nih Epi. Ada kangkung endromen,
bayam Transformer, lobak Spiderman, produk impor sadonyo dari luar negari. Yo babayo ye. Woi ma, sikolah deng kecian. Caliaklah Selena tu ha. Makin lama, makin banyak seame bagantuang di lihianyo, tak jinjang di tangannya, tak sangkui di telingonyo. Lai harata elok tu ya. Entah iyo, sombong bana, mentang-mentang kayo, tu dipanggaan haratonya sadonyo. Sok-sokan pakai asisten nonyo, bantuan ndak pandai manga-manganya nampak deh Epi. Jan baitu nih, mangunjang tu kan doso deh. Beko awak nan berdoso, inyo dapet pahalo. Tapi iyo nampak di ani patang mah nih. Samose nyoni, bagunjang juwo namonyo tu. Good afternoon, madar-madar. Manga madar risiko. Bali daun-daun kagulay yo. Nyonya, makan lu. Makin rancak seuni Selena yo. Makin kame. Kulit mangkile. Hidung pesek. Bantua pisang lope. Tantua iyo rancak lah ini. Majikan Amboko perawatannya se ke luar negeri, ke Australia, ke Singapura, ke Ayababa. Pokoknya banyak. Ndak kan mampu ni menirunya doh. Oi ni, ndak boleh sombong doh. Kecik Bu Asnimar, sesungguhnya Allah tidak suka dengan mereka yang sombong. Masuk sinetron azab uni beko. Indak sombong do. Ambo walaupun punya oto 7, ame sasambu, rumah lantai 10, insya Allah ambo indak sombong do. Lah ambo pai lu ya. Assalamualaikum. Good afternoon. Selamat siang amak-amak. I am from England. Can you help me? Pi, jawab lah Pi. Ndak ngerti uni do. Uni sen ndak ngatati doh, apalagi Epi. Yo, jawab lah. Uni Selena tu se panggil ni. Inyo kan acok ke luar negari tu. Uni Selena, beko pailu. Kok orang luar kan ngeci inggiri ha. Ndak ngerti kami do. Ha, Baranja. Biar ambo tunjuan skill ambo. I love you, I need you, I miss you. Artinya nih. Artinya, manga angka mari. What did you say, Mom? Yes. I know. Keceknya nih. Di keceenyo ambo rancak. Tahu bananya. Iyo lah sabananyo tu ni. Caliak lah, pani yang bulenya tu ha. Lah putih-putih rambutnya mandanga uni. What are you doing here, sir? I'm holiday and pucar and then run. Raun. Yeah, round. But I can find my hotel. By the way, what is your name, sir? Oh yeah, I'm Justin. And I'm Bieber. We are Justin Bieber. I am Jessica. Nice to meet you. Where your hotel? Hotel Pusaro. Keceknya, Pusaro, di kubuannya tinggal. No, Pusaro. Pusako. You know? Oh, yes, I know. Let me take you there. Nyonya, ambo antan orang berdua kalau di. Pacik ko ha. Iko cik ayah ha. Santiang lo pembantu ni bahasa Inggris lah.
Antu yo, itu ambo majan mah. Lah, ambo pailu yo, kampai magia makan itia. Kami yolo, kamagia makan laki kami. Ha, iko nih balanja uni sadonyo. Kami pulang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, si Am dan si Jun nongkrong di lapau sidar. Mereka bersenda gurau sambil bercerita tentang sekolahnya yang dulu dan keadaan sekolah yang sekarang. Dat. Dar. Apalah da amko, lah gadang main kaju-kajuan juwo. Indak kajuan do. Emang model tu dia mengecek dari lah ya. Kok iyo, coba jawe de udah ko ha. Ampe 10.000 tambah 15.000 barada. 55.000 lah nyo. Kok piti yo ndak ado gagok-gagoknya do yo dah. Pantu iyo lah nyo dar. Lah tuh. Buan dan kopi sacere. Sakare maksudnya. Jadi dah. Woi Am, yo rajin minum di kadai ni dar ko ya. Indak pagi, indak patang, indak kalam, indak tarang, indak hujan atau panai malangkang, yo tago angka ni daro. Inyo bantu iko cuna. Nyo. Jangan cerita leh. Habis lo durasi ko untuk angse ko. Dari mang ko cun. Iko ha, balik dari kantor ada meeting ceko je klien. Oh my god. Oi dah cun. Jan baci lo teh juwo lai. Kamu ta atau kami minum ge? Oh. Iyo inyak. Jaleh orang kumuah candoko. Batanyo juwo dari mah. Deh. Ayolah dar. Kopi sacere. Sakare. Oh alah. Cukui lah dah amse nang gagok dah. Kok dah cun ikut gagok lo? Hayo ndak dapet akadek dar do. Iyo itulah dar. Kok namanya bagorolah gaek ko. Yo bantu iko yo. 2 hours later. Dar, si email jo kakaknya tu alun juo pulang lai. Alun lai dah cun. Anak badua ko jam sagi ko maka langsung pulang. Maklum lah anak milenial. Kok kamu dulu shopping. Kok kapuriti zana bagai dulu. Bantu amaknya muda dulu nyo. Yo sabarna nyo tu dar. Ba adek ba itu indak ba aja nyo adai. Indak bagai doda. Dar bagorahnya. Si email jo si puput tu nyo iku ekstrakurikuler di sekolahnya. Mangkonyo agak lambe pulang seketek. Deh. Dulu babodak jo selemo karyang senyo. Kini lah bisa lo memanfaatkan waktu ya dar. Santiang bana nak sidar go. Seroman bana perangai yuda. Di mana sekolah kini dar? Nyo sekolah di SMA Negeri 1 Laresago Halaban dah. Tampe udah sekolah dulu. Patutlah. Sekolah itu yo sama nama mantap. Udah dulu acok lomba balu bagaimana. Mangkonyo kan jadi ratuk gini. Cok dah ngadik dar stek deh. Taratak pun tiang di hulu, di bawah gumparan taji. Asal mula kata dahulu, 3 lumbagu nam tak jadi. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinah. Kalau bantu itu pandai pulo den yo. Bakato balam padirabah. Salamu kami. Itu lirik lagu sudah. Tapi takkan ada dah sia kepseknya gini ya dar. Pak Arizon dah. Apa nan dari mudo sampai kini katuoko nan gagahnya yo ndak bakurang do. Pak Arizon lai tahu dah nyadar. Tapi ya nanti Queen de email di sekolahnya tu dar. Lah kalam candoko alun juonya pulang leh. Email ketujuh menari tradisional dah. Tari-tari Minangkabau ko ha. Ko udah penasaran bagai? Penonton penasaran lo gak anyo mah.
Kita cari lo lah sama-sama. Konyo selamat menyaksikan.
Hanenende. Yo sabana mantap tarinya Yodar. Yo sabana ranca. Maha ngecek jawab am. Bangsai dan liang. Nantari tu iyo rancak. Jaleh dia bimbang dia buat liantis. Mangkonya santiang-santiang. Ndak tradisional senyo dah. Non modern adolo kini. Ikolah bantuannya. Dan selamat menyaksikan. Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunked on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench, while I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang got the hammer and the wrench. I pull up in that for the milli off the lot. Oh, now she trying to be friends like I forgot. Show off my diamonds like I'm signed by the rock. Ain't pushing out his baby till he bite a rock. Hey yo, I been on, bitch you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean I been on, X-Men been on. He keep on dialing Nicky like the prince on. I been on, bitch you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Hey yo, I been on. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é abusadamente, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando. Ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, pum, pum, ela vem quicando, pum, pum, ela vem tremendo, pum, 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 pum. Abusadamente. Abusadamente. Aumenta essa porra aí. É tudo na conta. This my mother, you know. You coulda be mother than Brian Kobe. This my mother, then your lip won't speak. So don't bother mess with my mommy. With my mommy, with my mommy. You really think your bad say your mother than me. Nothing's a go start at night, you won't sleep. Pop and cut off, make you look like creep. Them say them a bad gal, but gal them no be. They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on her. Eyes watching when I'm coming through the door. What I'ma do, they ain't prepared for. No gal can't tell me about my mother. 16 shots, we go longer than a ladder. Them nothing talk, but they real done dada. Put body in a pot, them a bun like gummer. No boy can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need armor. 16 shots, we go shut her in the bladder. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. Let's kill this love. Ram pa 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 pa. We all commit to love that makes you cry. We're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. Iyo rancak tarinya Yodar. Ndak begitu deh. Udah pulang lu Yodar. Baralan juga kopitinya 20.000. 5.000 dah balanjo. Ndak ada dar baliknya doda. Udah minum lah ayah 3 kali lagi muah.
Dia abi jo lah pitinyo kan? Ha. Jadi. Udah yuk sabana mangantuk nak kini. Ladar. Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai penonton, ikut di pentas atau di kayangan ke penonton? Di pentas lah nyoda. Ba ada itu nanuda tanyuan. Oh, di pentas. Baru tahu dah lu. Kalau di pentas ada bidadarinya. Tu Jun, yang melengan dari tadi. Iko anak ni Darko santiang-santiang mana? Indak di sekolah, ekstrakurikulernya ndak kalah lah doh. Mulai dari tradisional sampai ke modern rancak sadalah. Yo panjang mu anak si Darko, baru disebut lah tiba loh ya. Assalamualaikum, Om Chun, Om Samsul. Ba ada Om Samsul nan bapanggil. Papa lah nyo. Puput kan calon anak papa. Jam baca loteh juang le Sol. Ba ada lamu banai puput jemia pulang. Ndak elok anak gadis pulang lama-lama doh. Rusuh hati orang tua dinyo. Deh, mak, takkan apa-apa puput deknyo, mak. Walaupun papa pamberang, tapi nyo sayang ke anaknyo. Ndak ada papa berang ka puput sama email doh. Manga angsul, muku lah ibaraso, awak lah orang kayo, idui lah ibarato, tapi binilah tigo. Kini si Darlo langkang coba. Woi Cun, kok tantang kepala nambah rambut? Yo di kanyang dan bataji. Kok tantang parangai nan basabui? Yo ladiang nan kamauji. Jandek samantang waang orang kayo gadang sul, malawan ladiang Jepangku ang kecek bagak dan Jepangkuan tu. Takui dah mah. Bagara dah Jun. Ang para bobon nah. Demo deko di muka si Darjo ni. Oh no. Onde da Samsul. Indak sodang epi do udah. Iul bagai Apalagi Ima. Itulah. Jadi manusia tu dan serakah. Lah tiga biniang ndak sedang ngurus canguk mas. Ko bos, anan bacakaan. Perlu ambo turun tangan ko bos. Ko ang salasen lah si Cun tu lu. Aman tu bos. Lah lamo lo dan ndak malakean tangan ke orang Ikut biar ada yang menyelesaikan kawan. Woi dah Cun. Lah abi minum dah Cun. Kau alun minta dia seketek. Itu kali terakhir dacun tu mah. Mola. Onde, mengalah pajak wah. Kawan, tolonglah kawan. Baca lian saya dan jatuh Yo ang main tangani sema. Jaleh dacun tu pandeka. Tapaso keluar kudo-kudo dana. Kalau candu itu kejang di bawah lah wak cubona. Kalau di atas ko baserak lah pondar ko biko. Mola dah. Dah caliak lah kudo-kudo harimau den. Anca lihat lo lah kudo-kudo ular nah. Ular mah kudo-kudo. Banyak cerita. Wacau. Woi, manga kalian bercakap-cakap. Tak malu kalian dicarian orang banyak. Jaleh awak salokal. Kelas 2 balai IPS 1 mah. Tu ba cari tua lai. Alah se tu. Ancak awak tanyo ka Gugawati lenda. Oh, Gugawati. Gugawati. Iya, ada apa sis? Maaf ya, saya barusan ketiduran.
Soalnya malam tadi sibuk puserang. Hehehe. Ha, ko baa caritonyo leko? Ko orang lah baca ka. Waduh, kenapa ceritanya jadi seperti ini? Kita sebagai siswa yang menjadi tombak pembangunan bangsa harusnya dapat bersatu dan bekerja sama. Kalau begini lebih baik kita bergembira saja. Saya akan memutarkan sebuah musik agar kita semua dapat menari bersama. Bagaimana? Ada mantap tuh. Mola kawan-kawan, menari walai. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. The bigger they are, the harder they fall. This biggity boy's a diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the wood. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowling, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember.